lentswe la modimo ho se hona re le fumana bukeng ya bobedi ya dikronike kgaolo ya 14, 15 le 16. Re fumana lentswe la modimo dikronike tsa bobedi kgaolo ya 14, 15 le kgaolo ya 16. Me kgaolong ya 14 re bala temana pele o emisa ho ya 15. Kgaolong ya 15 re bala temana borobedi ho emisa ya 19. Kgaolong ya 16 re tla bala tloha temaneng ya bosupa ho emisa ho ya 14. Second Chronicles chapter 14, chapter 15, chapter 16. Second Chronicles chapter 14, we'll read verse 1 to 15. Chapter 15, we'll read verse 8 to 19. Chapter 16, we'll read verse 7 to 14. Empa ha junior councillor Kgethise a tlo re balla ke kopa re nke teko e kgutshwane fela. Mme ke kopa batho ba ka bang 5 isa ba 10 ba volunteera ka teko ena ba phamisa matsoho ke ba fe test. 5 minutes test tla ra qeta ba la palo le ntse re be di tlisa dipampiri tsa rona kwa. Kgethise a phela hantle mme ke tla hela ke itlamela rona re bala lona letsa test. Chapter 14, Second Chronicles. Tloha temaneng ya pele le misa ya 15. Abijah o orohela ho bontatae o paka motseng wa Dafita mme tulong tsa hae ha busa Asa mora hae mehleng ya hae ntwa ya lala lefatsheng ka dilemo tse 10. Sehloho sa ditaba Asa morena wa Juda o hlola Serake le Baetopia. Asa etsa ho molemo ho lokileng le la Jehova modimo wa hae a qhaqholla dialetare tsa medimo e sele le dinqalo tse phahameng a bolaya ditshwantsho mme a heletsa diashere a ba laela Bajuda hore ba batle Jehova modimo wa bontata bona le hore ba etse ka molao le ka ditaelo. Le metseng yohle ya Juda a heletsa dinqalo tse phahameng le ditshia tsa letsatsi mme ntwa ya eba siyo ho yena mmusong wa hae. Ha metsi ya diqhoboshiane Juda ke ha ntwa e ne e ntse e letse lefatsheng hobane ha ka lwantshwa ke motho ka dilemo tseo. Itswe Jehova o ne a mo neile phomolo a ho Bajuda a re hahe metsi eo re dikadiketswe ka marako le ditora le mamati le mekwallo. Lefatshe e santsane e le la rona ka hobane re batlile Jehova modimo wa rona, re mmatlile mme o re neile phomolo ka nqa tsohle. Ba haha ke hona mme ba atleha. Asa o ne a na le sera sa batho ba 300,000 a Bajuda ba hlometseng thebe e kgolo le lerumo le se seng sa batho ba 282 a ba Benjamini ba hlometseng thejana ba fulang le ka seqha. Batho bao kaofela e ne le bahlabani ba bohale. Serake wa Moetopia ba futuhela ena le sera sa batho ba 1,000 le makoloi a 300 mme a fitla Maresha. A sa tswela ho mokgahlanyetsa mme ba hlopholla dintwa tsa bona sekhutlong sa Tsifata haufi le Maresha. A sa hoeletsa ho Jehova modimo wa hae a re, o Jehova ha o e mong ya ka nna molelang ya senang matla ho ya nang le matla ha e se wena. Re tlatsa Jehova modimo wa rona hobane re itshetlehile ka wena mme re futuhetse bongata bo ka lebitso la hao. Ke wena Jehova modimo wa rona, motho ya shwang a se ke a o sita. Jehova a qhala Baetopia pela Asa le Bajuda. Baetopia ba baleha. Asa le setjhaba sa hae ba ba phallela
ho ya fihla Gerare, mme Baethiopia ba bolawa haholo, ba ba sitwa le ho boela ba kopana, itswe ba ne ba qhalwe ke Jehova le ke sera sa hae, ba hapa kgapo e kgolo haholo, ba kena metsi yohle e tetseng Gerare hare, hobane e ne e wetswe hodimo ke letsoso la Jehova, ba ya le ntho tsohle tse metsing eo hobane thepa ya teng e ne e le kgolo. Hape ba kena le masakeng a mehlape, ba hapa manku a mangata le dikamele, ba nto kgutlela ho Jehova. Time out. Ne ke tla re batho ba ngotseng test ba le jetse empa hei ba fufuletse mo ba teng. Ha eba e teng phoso eo motho a etsa ka hara phapusi ya teko kapa ya hlahlobo, sehloho sa tshebeletso ya kajeno ke se reng diteko di re lokisetsa dihlahlobo. Tests prepare us for examinations. Ke o phakisa ho araba dipotso pele o bala ditaelo tse amanang le pampiri. Reading instructions first before you start doing your paper. I can't remember exactly what this test was all about, but it went something like this for those burning on Zongolo. Number 1, read everything before you do anything. Number 2, write your name in the upper right corner of your paper using all capital letters. Number 3, draw 2 squares in the lower left corner, 1/2 inch apart. Number 4, place an X in one square and O in the other, and then lightly shade the first. Number 5, write your grade level in the lower right corner using Roman numerals. Number 6, sign your name in the lower right corner using your non-dominant hand. Number 7, draw a perfect circle around your signature. Number 8, write your birthday under your signature. Number 9, on the back of this paper, multiply 1,234 by 4,565 and then divide it by 89. The last, which is the catch. Now that you have finished reading all the directions, do only as directed in the second sentence and turn your test in. Remo. Come on, someone, they were not supposed to do anything from 1 except 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. They were only supposed to do number 2, which is saying, write your name in the upper right corner of your paper using all capital letters. Bala ditaelo pele o ngola hlahlobo. Molaetsa ona ke hore, if we don't listen to instructions of God, the test will be very difficult. If we just jump into doing the test, pele re mamela ditaelo tsa Modimo, re ke ke ra kgona ho phema le ho atleha tekong eo re tlo e ngola. Ka nako tse ding re a makala ha re bona moithuti, ke kgolwa boholo ba rona, if it's not 88% to 90%, ba kileng ba dula ka hara examination room, a phakisa a tswa ka phapusing ya teko kapa hlahlobo, rona re ntse re mekamekana jwalo ka ntate Setsubi le pampiri, hobane ba bang se ba nehelane ka tsa bona. Ntho eo re sa e tsebeng ke hore re phakisa ho araba pele re bala ditaelo tsa pampiri ya hlahlobo. Athe ho na le taelo ya bohlokwa ka hara ditaelo tse e ka etsang mosebetsi wa hao bobebe. Nako ya ho ngola teko kapa hlahlobo ha se nako e netefelang moithuti ka boyena. It's not a pleasurable time. Haholo ha moithuti a sa itukisetsa ho ngola.
le ka hara bophelo re tlameha ho itseba hore nako ya ho ngola teko e ke ya ba nako e monate haholo ha o sa itukisetsa teko eo, hobane teko e o lokisetsa hlahlobo e tlatla e o lebile. Nako ya teko empa e lekola fela hore na o malalalaotswe bakeng sa sefefo se tlang se o lebile. Ke ne ke dutse le motswalle mong wa ka ha molaetsa wa tshebeletso ya kajeno o tla rotha ka kelellong ya ka, a nhlalosetsa ka mathata a nang le ona. Qetellong o hulela moya hodimo mme o re ho nna ena ke nako ya diteko. Ke ile ka dumellana le yena ka ba ka mo tshepisa hore ka mora teko ena ho tla hlahloba, mme moya wa hlahlobo o tlo ba boima ho feta wa teko a leng ka hara yona. Le ha o ka atleha wa feta ka katleho tekong, o tsebe hore nako ya hlahlobo ya tla, hobane fela o hlotswe ke teko ha o bolele hore le hlahlobo e tla ho hlola fela jwalo. Lekunutu le dutse hodima boitukisetso ba hao bakeng sa ntho tsena tse pedi, hore o fete ka katleho ditekong tsa bophelo tseo o kopanang le tsona, esita le hlahlobo ka boyona. Ithute hore o latele ditaelo ho ya ka moo Modimo o fileng tsona, e leng the main invigilator ya hlahlobo ya hao. Ke ka hoo kajeno ke tla rata hore re shebe dipampiri tse tsheletseng tsa teko tsa monna enwa ya bitswang Asa. Jwalo fela ka mang le mang ya dutseng tshebeletsong ya kajeno, ha se tsohle tseo a ileng a fumana matshwao a hodimo ho tsona. Qalehong o qadile hantle, empa pheletsong o iphumana a eba le bothata ba diteko tseo a tobanang le tsona. Hore re utlwisise hore Asa enwa ke mang, tumelleng ke sebedise metsotswana ena ya qalang ya tshebeletso re kgutlele morao testamenteng yona ena ya kgale, bukeng ya bobedi ya Dikronike, mme re shebe ka botebo bophelo ba morena enwa le moo a tswang teng. Ha re hopola hantle nakong ya Jakobo ya neng a tsejwa hape ka hore ke Israele, o ne a ena le bara ba 12. My Bible study students, they will enjoy this because ba na le foundation ya teng. Ke bara ba 12 ba neng ba bopa merabe 12 ya Israele. Ha ba Israele ba fihla lefatsheng la Pallo, Kanana morabe o mong le o mong ne o ena le sebaka se kgethetsweng hore ba dule ho sona. Marena a pele a ka nako eo Saule, Dafita mmoho le Salomone ba ile ba fetoha ba busang mmuso ona wa kopanelo. History is repeating itself. Ka mora lefu la morena Salomone, mmuso ona o ile wa arolwa dikoto tse pedi, mmuso wa Leboya le mmuso wa Borwa. Ho ne ho ena le merabe e 10 ka Leboya e neng e tsejwa ka hore ke wa Israele, le merabe e 2 ka Borwa o neng o tsejwa ka hore ke wa Juda. Mmuso wa ka Leboya o ne o ena le marena a ka bang 19 bao ho ya ka nalane ya ka nako eo ba neng mankua e le ba babe ba kgotlaetseng. Mmuso wa ka Borwa o ena le marena a ka bang 20 ba neng ba nkua e le ba lokileng, mme morena wa pele wa mmuso wa ka Borwa e ne le Robohame. Ka morao Baashe o ile a hlahlangwa ke morao wa hae ya kgotlaetseng haholo e leng Abijah, ya ileng a busa dilemo tse 3 fela. A latelwa ke morao wa hae Asa, ya ileng a busa dilemo tse 3 to 41. Ena ebile morena wa pele ya tshepaetseng le ho loka, a le haufi haholo le ditaelo, instructions and the directives tsa Modimo. The first test ya dulang a ngola
ke teko ya tlhonolofatso. 2 Chronicles chapter 14 verse 2 mo re badileng. A sa etsa ho molemo ho lokileng pela Jehova Modimo wa hae. Qalong ya puso ya hae, teko ya pele eo a sa tobanang le yona, o iphumana a lokela ho ipeha tlasa tlhonolofatso ya Modimo. O etsa se molemo pela Modimo, mme o ne a tseba hore mahlo a Modimo a dutse a mo shebile. Pele ya Asa e ne sa loka fela, empa o ne a sebetsa ka thata ho tlosa sohle se lematsang setjhaba sa puso ya hae le ho khumamela medingwana ya diseto. Di-altare tse leng dikgelo sa setjhaba. It was his first mission. Ha na ka botsa hore your 100 days first in office o tlo etsang? Asa o na tla re is to destroy the altars tsena tse kgeolosang setjhaba. Temana ya boraro, a qhaqholla di-altare tsa medimo e sele le dinqalo tse di phahameng. A bolaya ditshwantsho, mme a heletsa di-ashere. Ha motho a amohela morena Jesu jwalo ka mopholosi, bomme le bontate, ho na le dintho tseo arohanang le tsona, ho na le dintho tseo di tlosang ka hara bophelo ba hao, ho na le dintho tseo hlobohanang le tsona. Ha o sa bala dibuka tseo neng o di bala pele, ha o sa shebella ditshwantsho tseo neng o di shebella pele televisioneng, ha o sa mamela mmino o neng o mamela pele seyalemoyeng, hobane jwale o tseba morena Jesu jwalo ka mopholosi. Maemong a mang, bomme le bontate, ha o sa apara le ka tsela o neng o apara ka yona pele. Ha re ne re o tseba ka diqepezana, o se o theola hanyane. Asa ha ka tlosa fela dintho tsena tse neng di le mpe, di senya boitshwaro ba setjhaba, empa o ile a kgothaletsa setjhaba ho ntlafatsa dikamano tsa bona le Modimo wa bona. Sena se ile sa etsa, kapa o ile a se etsa ka ho fa setjhaba phomolo ya ho tshwenywa ke dira tsa sona ka dilemo tse 10, a rest for 10 years, e le hore ba tsebe ho itukisa. Temana ya pele e re Abijah a orohela ho bontatae, a patwa motseng wa Dafita, mitulong tsa hae ha busa Asa mora wa hae. Mehleng ya hae ntwa ya lala lefatsheng ka dilemo tse 10. Ho tswa fela ke mang ya dutseng setulo for the peace to prevail. Ho tswa fela hore na ke mang who is in the governing throne hore re be le kgutso moo re buswang teng. Ho atleha tekong ya tlhonolofatso ya Modimo le ho fumana ho lokileng pela Modimo, ho hloka motho ya itetseng, ho hloka motho ya nang le boikokobetso, ho hloka motho ya sa iphamiseng. Hore o iphumane o lokile mahlong a Modimo, ho na le dintho tseo o tla fumana o tshwanela hore o hlobohane le ho tloswa pela tsona tse neng di thunthetsa seriti sa hao jwalo ka motho. Ena ke teko eo Asa ileng a fumana matshwao a hodimo ho yona. Pampiri ya bobedi eo Asa dulang ho yona while he's preparing for the examination. It's a control test. Teko ya ho ba taolo. Me ha o bala buka bobedi ya Dikronike kgaola 14 temana borobedi. Asa o ne a na le sera sa batho ba 300,000 a Bajuda ba hlometseng thebe e kgolo le lerumo, le se seng sa batho ba 282 a Benjamini ba hlometseng thejana, ba fulang le ka senqa. Batho bao kaofela e ne ile bahlabani ba bohale. Ho ena le ho tshepa dihlomo tsena, Asa a kgetha ho etsa thapelo ena eo re utlwang temaneng ya 11 e tumileng haholo malemeng a batho ba bangata. Asa ho eletsa ho Jehova Modimo wa hae, ho Jehova, ha o ye mong ya ka nna molelang, ya senang matla ho ya nang le matla,
ha e se wena re tlatse Jehova modimo wa rona. Ha e ba re itshetlehile ka wena, mme re futuhetse bongata bo ka lebitso la hao. Ke wena Jehova modimo wa rona, motho ya shwang a seke a o sita. Thapelo ena bomme le bontate, asa ha e buelle bongweng ba hae fela. O bua ka makgetlo a mmalwa ka setjhaba se pusong ya hae. Ka makgetlo a ka bang robong o bua ka modimo. Sena se bontsha tshepo eo a neng a ena le yona taolong, to be controlled by God, le hore ke yona o taolong ya maemo ohle a wa iphumanang a le ka hara ona. Thapelo ena le bonyane mantswe a ka ba 49. Ena le karolo tse pedi. Ya pele ke eo a sa a boledisang modimo o a o rapelang. Ya bobedi o kopa thuso ho tswa ho modimo. Ha o karolo thapelong ena mo a sa bolellang modimo seo modimo lokelang hore a se etse. He doesn't find himself in a position of instructing God, empa o leka ka hohle emela taelo ya modimo hore e tle ho yena. O tlohella seo matsohong a modimo. Le hane a ena le mabotho a ntwa ka lehlakoreng la hae, o tshepela modimo tlholo ka mabotho a modimo e seng a hae, hobane o dumela ho ona modimo hore o taolong ya maemo a leng ka tlasa ona jwale. Asa o qala pele thapelong ena ka ho rorisa, mme o qetella ka ho kopa. Seo a se etsang ke ho ananela dikamano tsa hae le modimo wa hae, a nto qetella ka ho kopa tataiso ya modimo. Ha re rapela bomme le bontate, ha re lemohe bokgoni ba modimo hodima teko tseo re leng ka hara tsona. Ha re lemohe matla modimo hodima tse re fokodisang, tseo re leng ka tlase ho tsona, hobane modimo wa rona ke modimo o sa hlolweng ke letho. Pela modimo mathata a rona a keke a ba maholo, hobane modimo o moholo ho tsohle. Ha eba hona le bothata bo tobaneng le bona hona jwale, ntumelle ke o kgothatse ka hore ha o fihla lapeng rapela thapelo ena ya Asa e qalang temaneng ya 11. Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help me, O Lord my God, for I am powerless, but I rely on you. And in your name I come against this huge impossibility. And you can describe your problem. Oh Lord, you are my God and you are in control. Help me, oh Lord, and do not let the problem prevail against me. The third paper, eo Asa dulang yo, ya teko, ya boraro. It's a commitment test. Me ha o bala chapter 15, 2 Chronicles. Kgaolo ena e tsamaisana le tse ileng tsa etsahala dilemong tse 15 tsa puso ya Asa. Modimo o ile a sebedisa moprofeta Azaria ho phepetsa Asa le setjhaba ka seo ba itelletseng sona sebakeng sa dikamano tsa bona le Modimo. Ena e bile nako ya teko ya seo boitlamo ba ho Modimo bo leng sona. Le ha ile a senya medingwana kgaolong ya 14 re bona Asa boela a ipha nako le matla kgaolong ya 15 ya ho fedisa manyala lefatsheng lohle la Juda, Benjamene le metseng e neng e tikile thabeng ya Efraime o tsosa dialetare. There is a time to destroy and there is a time to reconstruct. Ha Asa a arabela pitso ya aletare ya Modimo, o bokanya setjhaba, mme ba etsa mahlabelo ka dikgomo tse dikete le manku e le ho tisa boitlamo ba bona ho ya ka temana ya 12. Ba itlama pela Jehova ka selekane sa hore ba tla batla Jehova Modimo wa bontata bona ka pelo yohle le ka moya ohle.
Temana ya boraro e hlalosa ka mo mang kapa mang ya neng a sa tlo batla Modimo a ne a tla bolawa ka teng. Ke ka ho bankanka verse 13 to 14 ho thwe mang le mang ya sa batleng Jehova Modimo wa Israel o tla bolawa, e monyenyane kapa e moholo, mosadi kapa monna, ba itlama ka kano ho Jehova ka mantswe a tlerolang le ka ditlatse le ka ditrompeta le diphala. Mosebetsi wa Asa wa ho hlwekisa o ile wa ba wa ama le leloko la habo. Mme re bona sena ha re ya chaptereng tsena tse latelang, re bona a tlosa mai mofumahading ka lebaka la hobane a iketseditse medingwana. Sena se re fa sebete sa hore re tshwanela ho hloka tshabo to deal with those who are close to us, ha ba kgeloha, without fear no favor. We must tell them, o se ke wa di khumamela, o se ke wa di sebeletsa. Ke o sebetseng ka thata wa Asa, re fumanang ho eba le boinehelo le boitelo bo makatsang temaneng ya 17, empa dinqalo tse di phahameng ha di ka tsa tloswa Israeleng. Le ha o le jwalo pele ya Asa e ba ho Jehova kaofela ha yona ka ditshiu tsohle tsa ho phela ha hae. Le ha Asa a kgona ho tlosa bobe bohle, a sa kgona ho tlosa bobe bohle, empa seo a sa ka sa etsa a atlehe kapa ho hloleha ka ho phethahala tekong ena ya boitelo le boitlamo ba hae ho Modimo wa hae. Le ha o sebeditse ka thata, ha se diteko tsohle tseo tla feta ho tsona ka katleho. Teko ya bone eo a dulang ho yona ke teko ya ho amohela le tseo a neng sa batle ho di amohela. To compromise, and to compromise. Temana ya pele ya kgaolo ya 16, chapter 16, 2 Chronicles, ka selemo sa 36 sa ho busa Asa, Baesha morena wa Israele a futuhela Juda mme a haharama hore ho tle o se ke haeba motho wa Asa, morena wa Juda ya dumellwang ho tswa le ho kena. Mona re kopana le Asa ya neng a sa itebala, not being flat-footed. Ho fitla nako eo ka yona a iphumanang hape a se a qobelleha ho amohela ena e ba teko ho yena le setjhaba, hore ba amohele maemo ao ba seng ba iphumana ba le ka hara moo moruo wa naha o seng o le tlasa dikotlo qobello teng. Hangata motho a iketla o iphumana o ya le kgongwana hodimo hore dintho di lokile, athe o na le ntho e seng hantle ka hara bophelo. Empa ha di o fumana o sa iketlile, e ba o batla sa kgatello ya ho amohela maemo jwalo ka hatla ho wena. Ke nakong tse jwalo o fumana o sena sebaka sa ho rapela ho ena le hore a sa tshepele maemo ana ho Modimo. O batla ho sebedisa dikamano tsa hae tsa dipolotiki tseo a nang le tsona ho itharollela mathata ao leng ka hare. Ha re ka tlosa tshepo ya rona ho Modimo, e ba re iphumana re hlahelwa ke tse neng di sa tlameha ho re hlahela. Le ha ntho e ka o sebeletsa, seo a se bolele hore Modimo o e hlonolofaditse. Hangata ke re na ke miss call. Le ha ntho e ka o sebeletsa, wa bona ke etsa tjhelete ka yona, wa bona ke a atleha, wa bona ke a pana, but if it doesn't have the blessings tsa Modimo ka hara yona, na le dintho tse tharo tse ileng tsa susumetsa diqeto tsena tsa Asa. Ntho ya pele ke hore ho ne ho kgonahala, it was possible, ho ne a na le tjhelete e ngata. Ntho ya bobedi ke hore sena se ne se kile sa etsahala, it is in the records, he can reflect and have a reference. Se kile sa etsahala, ntatae le marena a mang ba kile ba se etsa. Taba ya boraro ke hore sena se kile sa atleha pele.
And these are the things misleading us. If we have been there, we can repeat it again. No matter it's a right thing or wrong thing. Taba ya boraro ke hore sena se kile sa atleha pele. Ha o bolele hore ha o kile wa atleha o etsa ho hompele. Eba ho holokile. Ha se tlwaelehile kerekeng, we are comfortable to accept it. La be se le pause. Deuteronomy chapter 16 verse 25. Mohlomong ho mong tsela e nngwe e ka isasametse a thipelo ya yona ke lefu. There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Test number 5. Ya Asa. The correction time. After writing all these tests, there is a time you need to face corrections. Teko ya tukiso. Asa o fuwa monyetla wa ho lokisa. Modimo o romela moprofeta Hanani wa seboni, sena Modimo o se etsa hobane Asa o ne a itshetleile ka morena wa Syria, e seng ka Modimo. Ke ka ho makgotla morena wa Syria a mo phonyohetseng. Sena se etsahala ha motho a tshepa motho e mong ho ena le ho tshepa Modimo. Asa o hopotswa temaneng ya borobedi. Se Modimo ile wa se etsa mohla a o tshepetseng mo thusa. Ha ke re ba Ethiopia le ba Libya ine ile sera se seholo se nang le makoloi le bapalami ba bangatangata. Le ha o le jwalo ka hobane o ne o itshetleile ka Jehova, a ba nela matsohong a hao. Ha Modimo o re lokisa, re tlala kgalefo bomme le bontate. Re ba bohale mme re ntshetsa bohale bona ho ba Modimo o ba rometseng o tla re lemosa diphoso tsa rona. Test number 6. The confession test. Teko ya ho ipolela.